I just want to let everybody know that I'm safe and sorry. I just want to let everybody know that I'm fine, I'm safe, and we're so active on social media no. But so you who for you be break TikTok crowd and made me no. But so just say actor John Dumelo just say why nya media we free. Na eya na wo dwere nsem bi say what say the ntia obi betimi atena se no ahye owo anaso wabo obi awuto wa bra otimu se wo dwene ho antia say be so say jealous too say then wo dwene ho you just can't really understand. Then that's all we are. John about one thing. I say I'm not dead though. I'm not dead. I am alive. I've heard some rumors about myself being in an accident and I'm no more and so on and so forth. I just want to let everybody know that it's false. It's false. I'm currently in Bafutoji. I'm currently, checking out some farming activities here and interacting with farmers. From here, I'll move to Central Kofi, and then I would also go to Lolobi and Lipe to also check out and interact with some farmers. And so I'm okay. I'm all right. I just want to let everybody know that I'm safe and. Sorry. I just want to let everybody know that I'm fine, I'm safe, and I just wish each and everybody a beautiful week ahead, and God bless you all. Let's take care of ourselves, let's pray to God, and let's put the enemies to shame. Take care and enjoy your day. I've heard some rumors about myself being in an accident and I'm no more and so on and so forth. I just want to let everybody know that it's false. It's false. I'm currently in Bafutoji. I'm currently, checking out some farming activities here and interacting with farmers. From here, I'll move to Central Kofi, and then I would also go to Lolobi and Lipe to also check out and interact with some farmers. And so I'm okay. I'm all right. I just want to let everybody know that I'm safe and. Sorry. I just want to let everybody know that I'm fine, I'm safe, and I just wish each and everybody a beautiful week ahead, and God bless you all. Let's take care of ourselves, let's pray to God, and let's put the enemies to shame. Take care and enjoy your day. I've heard some rumors about myself being in an accident. And yet it's about one to break his silence about the fact to say Ekophobia can say why any media no when you accident in the film. Bishop, let me ask you this question. Say, and then the people be to me but man show at all. Bible said you nipa dwene ni mu no. Sa na otie. The tomre bia the nipa we hye ma no. Okay. Otena se ya no wo hunu. No ote bad news ketua bia. No be so ye no kese du ye osisuo no. Okay. O say eni de wo ni bone aduane. Onipa bia wo ni bone awurade asem se ma nyina aduane. Ma akon no na dokodoko wade. Baifu dokodoko de ma akon no. Sade o dwene oni mu. Na sade o dwene woni mu no. Se wo tie no. Sa na otie. O se didi na num na so. Wasi didi na num na so na kuma ni wo. Afuru ma wadie no obefi. Afuru ma wadie no e mo afi. Obeyira won sem de. Obeyira won sem o edanyina afuru mu. Proverbs 23 verse 6 down. Edidayan yati ya adwuma obi susu yansa da ko pa na nka ko ya no apa ne afa na kwahwem sa na osusu one papa enti ada madam fu bi ye police ni obeba be bom wa ga say police ni bi susu no to ya be chop lumba wo studio because wa reason sa de na for so many years and men no ate say the police aba wo show so enti abe fa ne ko di ni oni pa susu no so hunu from asa afa wo ho a no ha broadcasting in them because wa show won koma to us sa na beto dinyanto kura wase ato yo tu amana no na onipa bia wotu amana no mo na obehwi owo amana wotu ama dondi ma no betem na de obru ban onipa ohuru ban no o beka wo na kan ban na ti Ecclesiastes 10:8 wase nka kwotidu nyimu otwemboa ni onipa wususuo no eno na wo betwa nipa ko yetimi di sa de we betu da no ewurade be mana tena na boboa no owuo ne be fa damfo owuo be fam ne kra because we see owuo mo obi ale udi bibi de mo obi e bi anso wo se nipa kro wo bi so be na nyago be se maaba ade na nipa aye wo obi na mo ko ne to e dwene kuaye ho ko e be fa so kuaye betu mpo no
Se me ka na kotu obi die mpa. When to me an say, oh yes me ka say, one we just want the hospital go. Yet to me say yes wo. What do you mean about this? It's very bad. What do you mean about this? Hey, bibini wunu nyansa kakra o. Bibini nyatima kakra. Bibini nkura dia ye friend wo do ne kakra. Bibini ma ne yemu nsire wo ne yonko kakra. Sometimes you obi o ye katwa so wo na ya mpakra wo mpese ogidi. Ada na ya ye ntesa. Anya ni anya na damfo. Anya ne party member. Anya we ntino. Obe wugu a we mfiri wi asenko. Anya ne fan. Nti obe wugu a e de na ye je. Tidano David abomba ye bi wo Psalms ede. Osema yiye nyankopom mo wa no ntweme. Abonefo akeka nsem atia me mo kumi ho fi. Ye mo be ti asetra mu. Da bia se obi be gu fi ni ye. Aye nyankopom. Ma ye nyankopom. Nga wono. Papa me mo wa no me ho. Abonefo ne nkontompofo abo mo ne otia. Abonefo ne nkontompofo atiti owu atome so. Odo tekrema trofo keka me. When the antache me twatro se me wusu mi mu. Odi ni tansem atwam ho ahia. Ako odi ni tan na atwa me ho ahia. Oni me di akonko. Da ho mo ni di akonko. Ta me de se me do. O ta me o do me do na bi o me se anamu. Na me de empire na me. Oware me de empire na me ba wo. Na wo de boni ono mo de boni se me papa. O man no for ni pa de boni se ne papa no. O ti me de se me do na. O ti me de aso o do me do na bi anamu. Fa boni si ne so. Ewado so ma boni si sa afo ne so. Ne ma Satan nyina ne nifa. Ma Satan nyina o nifa. Bu atan ya ma ne nifo. So you bu atan ya sa ni kuro no ma ni nifo. Ne ma ne mpa ebo na ne. Ma ne mpa ebo na ne atuade wo wurade wanim. Psalm 109. Ade. Mpa ye powerful pa. More than powerful. Yes. So nkofo de Jonah trade na. Achoya Akone testimony. ho. Wodi ase. Ma wo mpa ebo na ne atuade ne bone wanim. Ese urade a wo bom pa ya kyen na adane atuade ama ese onye save wo asetene mu nipa bibini bebre agimi dodo ya hwehwe ni ankoso ne fombo Dumelo ko pura batu a wanyi ada na lokura mu ni won komo kaka yiamo yamo pa se wadi nkuguo na wonya accident de a owuo mom na matima adro de ato urade beku no no ate waka because on the oduro ho adwo mpantie be ne ya ba won ko no no waka se manka fo no nya adwempafo eri adea ni atikom owu esia na nka nya abo bi ti abo obi awra ho no obi de ate se drama fo obi ho a red owu na ekwo se wade ama no adea ni panesia wonwu ni biem oba ya ka so na na biewu 2000 years ni o ma biem sa de owu esi mu obi onya na butia won ko bua anno mania Annomani amenkwatia John Dumelo we dey no wu ye eno me programs a ni ya friends me work awu deal chas wow say si ni pe kwa su ko na de ka ase na ya na ni padeza that lumba radio station we be me man program dear Jesus enti me si yam timi kan say e ma mo ne miensa ye twemo Yesu di mo ya o ba mo nkulo bom ade na mo timi em pronto so just a pim time and pim na domi what you say sanyum no kranti that no baby nyina che yeah no ni ekuna nkeni nko kwade that wo so mpantam ne nso ya yesi ni peku no ho kakromu abebutu yensi dan ya ade wu ni pa bi mobo ni adwuna ya dwuna exactly na metu wo pass Dumelo fo aka je kroma wu ni sunsun ye bo to ubewu Fisa ni moja ne honam na nya. Krona ye tumi ye ni moja ne honam na nya. Ne mo ni ewiem atu. Emmom ye ni ewiem atumfo. Wiase susum atu. Wiase ni sum atumfo. Ene ahomone e wo so. Ene ahomone e tesu wo ni. Ene mpanidie. Ene tumidie. Weinti. Mu se nyankopon akudie. Aya se urade akudie nyina ebi ne mpa ebo no. Na matimi agina dapo. Awatimi agina obonsam dapo ni nim. Na se mo ye we nyina. Mu nyina ho. Afa gina ho. Enti mu nyina ho. Enti munyina na munse nyankopon akudie. Na munse nyankopon akudie nyina. Fa no kure mo masene. Fa no kure bo wasene. Na munse trene nkata. Akudie ne ba ko no hye trene nkata. Na munfa asumdie asempa no ho ahodaso hyehyɛ mo nan. Na fa asumdie asempa no ho ahodaso hyehyɛ wo nan. Ni nyina akire. Ni nyina akire. Munku agidie kyem. Kura gidie kyem. Na munde betumi adum bɔnefo. Na na yɛ topia ba no aye ni sei.
Na mo fa nkwade da de eche. Na fa nkwade da de eche. Ene wo mu nkrante. Ane wo mu nkrante. Eni Nyankopon asem. Ando ayawurade twa konkuni mu nsem. Na mo fa mpaebo ne nkotosire nyina mo mpae da honhom mu. Afa prayer na ba. Wasi fa mpaebo ne nkotosire bo mpae da honhom mu. Nenu enti mo nwe. Ka mpaebo. Honhom mu. Nenu enti mo nwe. Anu nti mo nwe. Na mo nto aso nsrema o tifo. Na mo nto aso nsrema mu nuanom so won ho tie. Ephesians chapter 6 verse 12. We nya me kama Dumelo. Amma honhom mpae se de na ye kwa akobobie. Gina bo honhom mpae se abayi dom ne kabretia. Ye program ko pese ya no pa. O tra se hihye se ye metu nkoto afiase. O tra se hihye se ye num TV na nka wanu ntum no. Sa nkofo no what tragedy agu onse. Wana prese wunya position da. Dumelo wana ka won kuna go flat as pastor. Gina bo mpae se kokko mu Nyankopon se. Onna ne no mane nse o mani wo. Na. The Bible says, "Mpana no ani hia." Ena bompaye. Ba mire bi twam ne ya yesuro, de bi e kan kwaja sem bi ase etimi obi se. Keka ho bompaye. Shinyawade no kura asem aye twam katabo no. Ne fananti. Na kura ugidie ka ho you get there. Obeda akosi da be. Obeda akosi da be. Eprebe na be sori. Eprebe na be sori afiri hu. Enna kakra. Ntonko kakra. Ma promise da. Ma promise ma da kakra. Eno na ohia be ba de se okafo. Eno wa ho kire. Eno wa ho kire. Se echem kurafo. Se echem kurafo. Nti okwadwofo. Nti okwadwofo. Content. Na kwabo na kwan. Ne hunu nyansa. Onno woni otiti. Onno kodi otiti. Pani ana osidifu. Ana osidifu. Na so se na duane wo hu. Ohuru se ohuru ba oboni ane guam ne ma poketo no oboguam ne musa du go nzo ya poketo on fama fa be fa no ensuo ba be fa no di that time ompie god ni nyansa ne ni ndi aboasie na osiesie na duane wo hu bre osie duane nyina wo hu bre mu ya abo na didia no e twa wa didia no twabre no o twa buro bi aponi ato no no atwom ya nyansa no ma twe no ma kwache na abnanim e bi ade ne de ko ne side omo yesa wie nsuo twabre no a onim se pie nsuo be fa no nguru ntatia otimi dia sustain sa na oso nipa obo aho tama yare aba anim guase omo hihye ni se no mu odu ohun mu ndire ensie ni so Proverbs chapter 6 verse 6 down adai ko ma ngwase afo adai ko mu adaifo adai na da bia no mu bo wuto mu special obi aduma nsai ni ewo nenti ni edutwa nenti ni esew trempani fo pe wasem a trempani bia no nkomo sa ko edu obudo ubeni obi otinjo be hwan wo ye fun se keke wono nante da onte wano kasa da onimba bia wotie no drug ye ne kama because of a chance no e na obenya ani omune e na obenya badan woni made ba ko wi ase efe omo ye sanso a na awurade ase defend o asesa na papa bi frem o frem ya no say onipa yi wo ye fun sa because my kwon nchepe obusa me nipa na asem ohun komo anudiye obusa me masem no nya nipa ne diye e no no so ne ma nante kakra enti onim go nipa ne ga ga say we odi ane ne nante 2 days pe ba no onim se ne na nante for be 1 year enti ono onim 2 days awaka ne 1 year ne ohunu de ne ewo unye nipa no frem no wo kire mu akire no na ntimi so anza anka wi o ntimi nsel am ga jan mo nkanko omunya nyambe tuo moka wati akradeda oje no mo atwo no mbuza se afi o mbe so mu hu mfonso o maye no mo yoki ye mfiu men mawa go men se wa me nya wa be hu na betro se wodi nkwasi asem na wo ye rusi ni pa no be hu o ka mesere sa alam ti o ase bibia ni ho sela ni ho awurade nya nipa boafo ja nipa ho asem ka because odi adanse no no so kwa diko ababua na da ati na nipa be hunu ni aye nam ho ye nika program ni nyame nam ye so aye amabinom eno na hia wo ye nipa no na wo so ye ni pra he ba do te bi nam da no afre me ozo fa me we mfi o me ka se nyame aduru ba bi ne ma yade bi dia ma abe mo wa mane because ni obe so mu apega mo agina na wo kon so a wo be ka no omo ho enna na na ntifie pam na oba ye ozo fa me wo aduro minimua minim so wo di advert chamba akopɛ ebesi na odan ka matima de shop de ye adwuma enye kasa dua danse nipa ne fombo hiawo wakotena ba bi oba kura se memo no na maamwa no wo ye proud o so bi ono masa wo se na de coat maker
me na me boaboa no just so friend me sa we me a wo nkofo bebre wo ha sa omu se nkomo bi omu di a wonte mpacho tia yeah bishop I'm telling you oh my titi baby I don't come here guys nkofo bebre ono ma me fa se bi a wo ha che no wo hwe no se nipa we die papa we die mami we die me friend a me secret die no o wia no say di nkomo me ka kire o me dem secret am pepa na so mia na me boaboa ne kakra sa no wa enti sometimes the 20 the third and then who say yes can be about but you jama o so na me dey no na kula ni me ono ana o hey na ya ti dey no be power sema ana obi value you carry obi the man be di na dem go reach o obi mi afra o say bia me ho ache me na boa me oh say me ye di shop because sometimes when am ha obi hu a na wa conclude say we okay yeah the man dey say that be am okay enti sabi say wo chiro na akwa ko bi so bi say we din na wo shem pansa you na mtati na ano say number bebrebe hu ni awon fere because esu enti enti so that say we din pa so bi so on ma wunya wo afa na oni so no kra na bi oye no so ku no obe kan basa na ka ene no na wa ka ni so kan go sense and dem na no afre mi o we obe frame sa obi dia wa kan ma che so and no reason why me did it obi number fi before something person me ni kra be boss because me friend be yes asofo no betima opa besraye ne koye medine because waka obekoje uso ma obeka and teacher mariam be se me bedini tuti yin so the chairman na da fo be yemi anya nwa ma amanipa and me yes aso aboa me papa baba nya me ne aboa fo na be nya poso bi afro se me enti dia I don't know mo so kure are you not proud also say oh Charlie say hey why are the form obi asra uni mumudru enye nyina so ne yagimi o ye no bi on my e be cash when we nyam am obi an say yes we are very good you know but ya nyame ma Dumelo engwatentri amen me dey am mfa ne obi awo nna nyaje no amen jinya ne politics sem tina mka politics dey no we obi awo be bia wo pe na emu watima be sumo oman Ghana ababe at Dumelo F ube be metuntum a akono ogina so nanim te osere kama yeto abebufu ahodo owo ye wa mankofo di bufu odi ase enti no elade nsha no enwu ikura oye campaign fe na nkoja Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man no kurasa wom. To me bomb kwa bini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo ko wadwumadie so. Ye nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔne me hia no kura. Boa me na ye nka no kura wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Esa me bai ofa adwen ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bia ma na o kan afon kyere no. Etim beto yakonadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewurade nsanim. Na da bia me ka twom se mo mu ni asofo na chi. De ni abeku. Anti prophecy no wonyi ni. Wamboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate. Make sure so be he ko wadwumadie eye adwoada ekosi fiada. Na be ye dedede. Mu host Diane ena me de evremu.